ukuthi ngisuspect ukuthi umngani wami ne-boyfriend wami bayajola. And umngani wami lo ngikhula naye sikhula sonke iminyaka. I-boyfriend wami yona sisineminyaka emithathu siloko sijola. Ehle khona unenkinga wena. Uthi umbambe lo muntu akusebanga nawo. Manje futha. Ufamile ngele minyaka 3 years yonke full fucking 3 years lokumashana esikhathi sami kuwe. Hey ungazothelela naye. Hey wena thendula. Ungena phi endabeni zami? Ngu-Lady Blue from Street Journal. Mabangibhalela. Angifuni kwazi ukuthi ubani ungena phi endabeni zami wena? Mangibhalela ngiyafika. Ngitsheleni ukuthi mina wena ufebezela ne-boyfriend ya-best friend. Ujabule mina. Wawenza amatrisa. Uyangibiza ngathi nawenza amatrisa. Ngele nifa mngani wami. Nomngani wami. Umshayela. Yanya lona. Wait. Hawu. Kamera ungibhebe. Bowenza ngothumsana wena. Azange wamela amanyana. Oh, bawazi ukuthi benza amatrisa labo thina. Ungibonile fana. Ubonile noma simele wekade into angeni ngibanga ngawo nithi. Drama lento bese uyikhuluma endlini. Idrama yokufebezela. Manje kumele ungilethela amakhamera. Kuthi Kumele ungilethela. Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got to have today. And that's exactly about Street Journal. For those who don't know me, I am Lady Blue. And for those who already know me, thanks for always tuning in. Without forgetting, wasting much for hulu. Let's share the videos I want to follow. The promotion I got pocket poker, but for hulu, Kopale, Cheveling, the focusing, the Honos about how about it's a trading as well. No wasting, interested in Ataka trading. So much for hulu. Can you ask my sister Mona? My sister, she could profit if you are the Street Journal, little bit of how low let's Thank you. Namhlanje into engindizele yona ukuthi ngisuspect ukuthi umngani wami ne-boyfriend wami bayajola. And umngani wami lo ngikhula naye sikhula sonke iminyaka. I-boyfriend wami yona sisineminyaka emithathu siloko sijola. Ngoba manje sekuyasebenza uyangishintshela iloko ngibizile la ukuthi ningincede. Ngithola ukuthi vele lento vele engizwa ngabantu iqiniso na. Oh so abantu yiba bakutshela ukuthi boyfriend ifebezela nechomi. Mina bengingekho ngihambile. But hayi ubhizi nomngani wami. So senesikhathi singakana nithandana ne-boyfriend 3 years. So nina lilisa lona le wena lithomi yawo lithomi anifuna kokaka. Oh sikhule sonke definitely high school sonke primary sonke like best friend am forever lengikhuluma ngayo la. Bengathembi ukuthi umuntu ongangishaya ngestina lesi. Okay sisi wami njengoba uthuzwa ngabantu yazi into engizoyenza yina ne. Ngicela ukuthi okwamanje ngiyo-investigator ngoba yabangani vele ngiyithola fast you understand. Ngicela uku-investigator ngibheke because of lento ethomi yawo yetha iyanyanyisa angithandi especially if uthi umuntu uphila naye and uyabona bese kwenzeka nakhona kwane boyfriend if uchita le thomi yawo inyoka I don't know la so into engizoyenza okwamanje ngicela ungisendele lento ngicela ukuthi ungisendele okay so ngizokhona ukuthi ngiyenze so ngokusebenzisela like this thing kwese sekapini nani so my sis kelebowa ngikupha lwethu amsebenzi ngikushebele phela hayi ngiyabonga siswami so batho ba holo lilona ifiletse ntho tsa bofebe ke kupha le stopeng especially le dichomi batho ba bontate kanti lona neng lena lo ba jwang o cina o hlohlonelwa ka tsela yo go boqetelo lata chomi ya motho wa man stopang ntho tse jalo ke kupha lo investigating ke shebeleng my sis le ska le balang follow ko Instagram le ko TikTok ke Lady Blue 080 #YesBaby le ko Facebook so batho ba holo ke Lady Blue yes baby le pocket poker batho ba holo akere pocket poker le ska le balang o itse if o batla o ithutisa re trading ke eng o batla o ithutisa o batla ba trade wa tsela eng le masentenyana o batla wa etsetsa go paletseng yes baby. Hello, I am so super excited to be excited about the new episode we got to have today. And this is exactly all about Street Journal. For those who don't know me, I am Lady Blue. And for those already know me, thanks for tuning in. Without forgetting, what's game, but please subscribe, please share videos. But for all the kupile ka kupali la tellen promotion ya ka pocket poker dulang ke yetsa ke kupali shebe ngwetsa lang ko yona o ithutisa how about trader o ba trader jwang how about tsa di cent tsa jwang but for all ka kupa ka ko Instagram le ko TikTok kupali la tellen ke Lady Blue 080 #YesBaby le ko Facebook ke Lady Blue yes baby kupali la tellen
So guys, I can't believe last time ke latilwe ke my sister nang ngola Lady Blue ke suspect wa motho wa ka wa ntshitela. So my sister ska fihlile mona ke fihlile mo mo fa evidence ke sa ke mile na mo ke mo emisitse mo pela thabeno ba ne ke a tseba o swetsela ke batla mo bontsha fela evidence which o boneletse phone siswami o emisitse mona ne ke rata gore batho ba ke ba iponela ne umngani wami moslo ahamba naye la umngani wakho sisi yes umngani wami mina ngithi mhlawumbe uthanda amantombazana bamadayi cha awumngani wami lo i-best friend sikhula sonke naye lo muntu lona sisasibheke kahle i-best friend yakho le i-best friend yami le ngiyibona nangokuhamba nayamazi umuntu ngikhule naye umngani wami lo nalamakhanda esiwayenzile nje uyabona nawe yes umngani wami lo shoot uthanda amantombazana ngathi ya dakinishini ma umngani wami yena uyenza kanjani into enje kimi umngani wami like ngifuna ukwazi into engikwadisayo leyo ukuthi umuntu engimthembe kangaka ngaba uyo ngidlela indoda ngalendlela like ngimangele mina bengithi usithandela abo short hair because ngimbonela ungidlela indoda phela le muntu lo okay sisomcela masingena ke ngoba siyongena ethaveni nabantu nkosiyami singalwe hayi uzozama nami kehlisa umoya ngenyika angenyika ngiyamthemba angekuthi hayi sabangani sikhula sonke nje fanele sikhulume lento izwakale nje ukuthi kahle ufunani endodeni yami na indoda yami ifunani kuye kanjani understand lento le siswami ngicela ukubuza ama-viewers igama lakho fona laba last time abangakubhekelela ophinzela umuphulo simbali bathi babaholi kuyena wa last time unakulethe so my sis ngicela singene ningaphakathi kwethaveni ngicela ningalwi nhle nkosi yami ngiyacela mina hayi ngehlisa umoya manje ngikhami ngiyazama nje ukuthi ngibe khami kodwa ngicela sobabona nje batho ba baholi re tlo kena he ka moare ene se re kena basaki la majita babon le cherry kebere fana webo ayibo ngithengisayo sona le fake Ngasuqabana nami wena yazi ngazofuqabana nami ngazwe guys kwenzakalani la buya wayenenza so lento nenza nizihleli lapha ngoba dakuhlaza ngu-Lady Blue from Street Journal mabangibhalela angifuni ukwazi ukuthi ubani ungenaphi endabeni zami wena mangibhalela ngiyafika manje bheka abantwana babantu yasana wena Vuyisile I'm tired yewena Bizo lethi into senzani wesi yithi lento engisenze wena udanko ngibonga ngawo lo udanko ngibonga ngawo lo lonke leminyaka 3 years yonke full fucking 3 years lokumashana esikhathi sami kuwe jwayela kabi wena Faith wena umngani wami sikhula sonke into ongangenza yona le kahle bo wena nami wayungasho uthi ngingenzani ngingenzani wena ungijwayela kabi wena ngongibambi wenzani nomngani wami diplomile nombala wenzani nomngani wami nombala usosohlala nawe ngitshele nini ukuthi mina wena ufebezela ne-boyfriend ya-best friend unganonjalo kunjani ngithole ithuna uyithini lento leyo wena uphendula uthi le idrama yani idrama nedrama fake yona bohlele ndoda yami nedrama le-best friend fake ngimina nomuntu wami wena nginedrama okay angisafuni like wethula abantu abangathi ngapha nyeke uchazani mamela la ngimuphume endlini wathi uyaphi mamela ngisuka uphume wathi uyaphi wena uthole novuyisile nenzani but there's nothing happening amtshele ini ngongibambi wena imoto fake umngani onjani wena ubuye mtshayisa ngale moto ngoba uthathela indoda yami no hayi bo wena futhi wena ngoba le inkinga enkulu wena mamela wena kimi uphume wathi uyaphi mbali I told you ukuthi ngemoto mangisuka la ukhuluma ngani that time ulela nento takhe asikhuluma lento alala nami kufona sister hey ungazothelela naye indaba zabantu wena phendula abantu bazokutraumatize wena kuwokuthintela mina azinginikekeleni noyahlanya uyaphi
Oh buti vele uthanda amantombazana wamadala. Lalela ke. Wena uthanda amantombazana wamadala. Ehlekweni unenkinga wena. Uthi umbambe lo buti akusebanga nawo. Angisakufuni. Zikuphi icathulo zana ungasezi. Ufemezela nendoda abantu asazi ukuthi icathulo zakho ziphi. Akusekho mngani wakho. Ungasezi kimi. Yabona uzohlaba kamabona. Mngani onjani wena? Wenza kanje. Angashuthi for ini. Angashuthi for ini. Ufuna kumqoqela ngeboyfriend yakho. Yonke into. Namhlanje into angeni ngibanga ngawo nithi. Drama lento besoyikhuluma endlini. Idrama yokufebezela. Manje kumele ungilethele amakhamera. Kuthi Kumele ungilethele amakhamera. Ngilethela amakhamera ungifebela. Bowenza noDumsani wena. Azange wamela amanyala. Ngaphuma la. Wena ngathi ufunani kumngana wami? Ufunani kumngana ungijwayela kabi wena? Ufunani kumngana wami? Ufunani? Maqedwe ungitshela ngoba uDumsani sefuthi. Wena ngiyenza kuwe wena. Awusumngani. Wena wena uzokunyisa wena. Imacala ningenzingani ukufebe kanti Angazi. nawe sisikhona lendima yakufebe Into zakudala lesaziyeka. mara ungathi mistake Manje wena ikuphila uDumsani ungijwayela lendoda yami. Kahle bo wena ungijwayela kabi. Hawu. Ungijwayela kabi. Ungijwayela kabi lo. Ningabambi. Wena ngeke wena ngeke. Wena Balima kancane. Uyanya. Best friend yakho wena kuthulile nomuntu wami lapha niphuza. Siyaphuza nawe uyasho man. Isikhathi Wena uzobulala wena. isikhathi kusole empetheni wena. Yini amanyala bongenzana wona. Umama namhlanje sinkinga. Nomngani wami. Nomngani wami. Uyanya lona. Hawu. Bala u. wait ufunani Hawu. wamsaya sisi fasitini ukuthi Menenjani? Wena ujwayela kabe ungabaleki. Ngiyakele man. ufebe udakiwe wena ufebe udakiwe Yena nje ngimbulala mina. mayisila ngapha mayisisi Ujwayela kabe. mayisisi wena umshaya Wena udlalela emuva le usenza ngathi uyani team la. wawufeba Uyani victim wena. Ngibonile msakazi. wawufeba ngofaith Indaba zabantu Wena abafonela. kuye. ungangilimazi ukuthi uzongilimaza Ngibonile msakazi. together Ubona ubonile number simbeni wethu. Behave. Malibehave ngokutshelila ngisayikiteza Wena kana. ufunani kundoda yami wena? Ayikho into Wozokhanda. Wena wenzani no Faith? Ngisiplomele la Ujwayela kabi. Ngenze njani? Ngenze njani? Ninkhambo Hey, ngisiplomele. Hayi manje. wawufeba nendoda abantu abana usitholela indoda yenzani chaza chaza wenzani ngiphuza utshwala kuphela hey bangakhipha izinto Wenzani? Wenzani wena novusile? ngiphuza utshwala kuphela Thomi utshwala abantu utshwala phela ngingekho ne-boyfriend Ngingekho. Etshela lo mngane wakho ukuthi sinathi eyenzakalayo. Tshela ngakho wena uyani wena? Kufanele niswe nje. Yo manje futhi. ufabile wawubale mayibale wayibale Sister Ronald. awamdinga awumnceda ukufebezela mina hey Wena usafuna. Okay, asamsukhuluma. Usiyokhuluma endlini. Sikhuluma. Sikhuluma endlini. Sikhuluma endlini. Sikhuluma. Sikhuluma ndifisini. Ithumane endlini. Mama. Lokho ngicela wena umene umngani wami niyaphuza nijabulile kumnandi. Ithi ukukhulumela. Uya emoy. Ithi ukukhulumela. Imoli le. Bemplomeni umngane wakho. Imoli le. Ufethu ungithola la. Hey. Ungithola la. wena futhi uzobesela no-faith Uneshowe. Ungathi maqhaqaza zakho uzongenela bazomuzi wami. eziphi indaba zami eziyixolayo ungangiphapheli wena uyaphapha lo indaba zakho ezixolayo Hey, wena uwaqawa indaba zakho utshele kahle ukuthi wenzani noFaith. Ungangibambi. Ungangibambi. Nenzani? 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 Niyaphuzisana Vusile. Niyafebezela bese niyaphuzisana nomngani wakhe. Qeda wena ufunani kuFaith baba. Ufunani kuFaith umntwana. Eh man, uFaith bengafuna umngane wakhe. Ufolisani. Makanyithuza ngijona. Manje woyipolisa. Ngithola emplomeni ungasaphlomi. Wayiploma ntombi. Ngasaphlomi. Abangani. Labantu basicabani bazobe bami. Faith
behave. Wena wayoblema nendoda abantu, wawufebezela. Wahlala nendoda abantu. Mana unake. Wenza kahle umbambe nje lo uyanya. Umngane onjani wena? Umngane onjani? Esibane nini? Ukholiselana. Ukholiselana. No, Choma, Ukholiselana naye. Choma, mengiphuza utshwala kuphela. Shut up wena. Yo Yatshela nabantu. wena ukholiselana if wena Tshela nabantu bakho banyekela. Usikelaphi indaba zabo? uyafeba laba abekho wethi senze khathalele ukutsha kusibhangi ukuthi thobela phansi ungenzele ukuthi phezulu uyafeba why wenzele ukukela phezulu umhlaza phambi kwabantu Yatshela mina ngibuya emall. How? Sisi uyafeba. Sisi uyafeba. Sisi wena sisi wena umshayela ngabe sisi. Sisi ulanda into zakho kuvishile senze. Ulanda into zakho senze. Sisi wena ujwayela ngabe. Bakujwayela kabi laba. Bayenza islimu. Why nenza kanje? Ulanda into zakho ziphi? Eziphi? Sikuyi kuvuyisile Usho ujwayela naye vusile maswela. Awujwayela. Ufeba nendoda umngane wakho. Awujwayeli naye. Ngibuthe wena nenzani? Uthole ehleli la aphuza ipana aphuza ipi. Manje uthatha into zakho. Mina izothi manje iqeda ukudakwa niye. Manje ujwayela kanjani nendoda yami? Motho sisebe wena. Uyabazi ukufeba yini? Babuthi ubufeba king my sis uso ubuchild ukuthi kuyangena la. Wena mohleli nendoda yami. Wena wena uthatha into zakho kanjani kuvusile? Faith najola mtsheleni ukufeba yini? Mtshela ukuthi najola uphume kimi. Ngihambe mina. Ngimtshela liphi? No, there's nothing. Angazothi iqiniso lipi nalazi iqiniso. No. Khuluma iqiniso. Ushela nobungani, you don't know that. How? You don't know ukuthi ushela. Uhleli nomuntu wabongani. Into zakabuthi bonke wabongani sifunani kokofela. Ngicela ukuthi kube ngingadala senza ama-threesome friends mos. Manje so wena fanele ulale nalo. Nomuntu wabini abafela ama-threesome bawafuba wazi bawazi ukuthi benza ama-threesome labo sike samshare lo. Into takho ngingayishare nawe anyazi lento akhuluma ngayo lo. Mina i-friendship yami igcwele ubufebe manje. Wena kukuphi right ukuthi udolele ndoda yami? Faith mamela. Kukuphi right wena ungazothamamela wena boyenzani no Faith? Baby yini kanti Ungakhali sisi ubufebe buyakhalisa no. Bengazi ukuthi namhlanje sokuthi bezokusenza ama-threesome nomuntu wami sike sayenza i-threesome. Maka na ufebela umuntu wami wamfebela ke ayingendawo leyo mina ngibuza leyo kufebe ungazohlanya wena thola sejuka kanjani uyenze nayo uyahlanya wena ngingona nje uthini kuye lo ngijabule mina wawenza ama-threesome uyangibiza kanti nawenza ama-threesome umuntu nangekinga wawenza ama-threesome nawe wawufeba ngathi impinte kanjifebela yini wawufeba osumngane ungalika wena uphele yasebenza nemithako manje yasebenza imithako you are happy now. Hayi kanti le relationship i-fucked up nifeba lonke kuyafebezelwa mina nasuke lana bakhamera kufebe kanti yini nawe sithi wena awusumngane wena sokhipha indaba zethu phambi kwabantu jayele mina ngizala abantu bamakhamera ukushaka amadoda uthi nami kungangaba kuyafebezelwa lapho ayisala niyeke nje friendship umnikele wala makhamera kubashanya kanjani nenza njani ke ngicela isikhasi sami la ngizozama hamba la mfethu suwa ukuthi thina engithi ndoda oh semfuni bathi baba unikele kade kaufela nase kita ma relationship tse di tla ka bofela o thusa ka mo se wa di-threesome ka le ngwalang le take your cameras and go. I'm not sure you need to go. Take your cameras and go. Nithi mina ngibeli inyanga ngenzeni mina.
Mangambele inyanga ngenzeni? Ya ngithola imithi phansi kwemibhede. Ingwe wamavumi. Right ngiyathakaza ngizisala nabo. Ayisisi. Awufaki imithi ngaphansi kwembhede. Uphi imithi? Miphi? Uyazi imithi wena ukhuluma ngayo. Uyangifela ecede uzongitshela ngemithi. Ufaka imithi phansi kwembhede ngapho. Nawu sebenza ngisafuni wena. Saqaba sonke. Hayibo! Hayibo! Ayintombazane uyangihlola. My sis, wow, khona guys. My sis, niqaba ini? Ungibonisile umhlola. Yena umngane wami esijwayele ukwenza lezi zinto. Niqaba ini? Usebenzisela ama-blessing. Nithe uthini kwethu. ninqaba liyenza Saqaba amakhulu. liphathiwa likhukhuthana. Yo, yimpele batho ba baholo maisisa ka baphathiwa dikuku ai nna ke le rata kaofela relationship e tla se ka bofebe wa boyfriend ka disile ai tsa so ai a ke sa ditila le tsona e tla se ka bofebe motho moholo ke fitse ka case ya bofebe wena o nkisa Okay, man. Mamela. Wait. Let's solve this. Mama, there's nothing happening between me and Nomba. Wena ungasebenzi lento oyibona ngoba namhlanje into zenze la kimi ungihlazile akusuba ungani lokho uthatha indoda yami kodwa uzokhipha konke sikwenza siyithula mama nani wayenza amatrisam why unendoda wenza amatrisam ngebest kanjani ngithakatha ozenzayo manje ngithuka phakathi kwabantu manje izinto lezinto zenzayo ungilethela amakhamera so wena lento yenza phambi kwabantu yini le mina ngingakulethela lento yenza phambi kwabantu ibizane wena sisi uyibizana Shuthi nina nala and I ask you what wenzani nohlongo wangitshela ukuthi wena ufuna umsebenzi yabona ukuthi nami ngislima kimi lokhu feba la uzosjustify wena ungilandelela ngithi ukuze uzongilanda labo angeke wena uphume kimi hayi futhi sekuthatha nani futhi nakufanelana my sis and then my sis ningekele nje nami ngoba ningincedanga mos hayi mina nginceda ngifebeza ngifebile nawe musaba matresa wangangitshela ukuthi nawe bofeba nomngane wakho sisi le bengasekho isikhathi le kusho ukuthi mina ngingaright ukuthi mina ndoda yami ukuthi mina imashoni ngibhalele while ngifebezela why kumele ngincede ungasalweli mina indoda yami ngoba ngifebile mfana hayibo sisongizele uzonceda mina lana ngikuthi nize nijaje mina umuntu ofanele ngilele uye lo ngiyabonga for isikhathi sakho ngiyabonga ubonile ukuthi ungana uyafeba ngoba nani niyafeba nifeba nithu mara next time asangibhalele mawufeba bathi baba ulu awusiwafeba limkhothi wa hayi best friend come on wajolwana relationship very fucked up ke go boss ka ngolo life ufeba lwena ebona mara lady blue dog ke la rata ku skupa ka tsama hayi vele sabafundi lapho bayithu bagibeza ifebe boyithu right nawe ngiyabonga sisi wami